Ja sam Draginja Karlović, imam 56 godina, učiteljica sam, majka sam dvoje odrasle djece, živim u malom gradiću u Vodnjanu. Slobodno vrijeme provodim u šetnji sa svojim kućnim ljubimcem, Benom. Obožavam prirodu, šetnje uz more, gdje me more ispunjava, umiruje, obogaćuje. Za ono zbog čega sam se prijavila, mislim da mi je malo veće nego što bi možda ja htjela. To sam počela primjećivati već prije puno godina, kad sam bila stvarno dosta mlađa. Međutim, život nam nametne neke druge faze i prioritete, tako je i to moje nezadovoljstvo mojim nosom spalo u drugi plan. Tu je devijacija navodno uzrokovana trećim krajnikom. Nakon nekog vremena mi se počela pojavljivati ova kvrga na nosu. Jednostavno mu se ovaj vrh počeo malo širiti. Kad osoba s nečim nije zadovoljna na sebi, onda ono što najprije uoči je upravo to. Pokušavala sam tražiti savjete vizažista, korekcije sa različitim korektorima kako bi se to smanjilo. I uza svu tu šminku svaki put i uvijek vidim ga u onakvom obliku kakav je, a taj oblik mene ne zadovoljava. Kod gospođe Draginje ćemo raditi prvu operaciju nosa. Njezin nos ide malo u desnu stranu, taj dio ćemo ispraviti, ima grbu koju ćemo spustiti da bude bliže licu. Vršak nosa je malo razdvojen, njega ćemo suziti. Također kad se smije, malo se nasmita za nas, nos ide malo prema dolje, njega ćemo također malo fiksirati da pri smijanju ne pleše toliko. Tako su to neke 3 stvari, rinoplastika, bit će otvoreni pristup, otprilike traje 3 sata operacija. U periorbitalnom dijelu ima izražene masne jastučiće i višak kože. Radit ćemo donju blefaroplastiku kojom ćemo odstraniti višak kože, a mas ćemo iskoristiti kao prirodan filer da ga spustimo u srednji dio lica. Treći dio operacije je zapravo podizanje lica, facelift sa dijelom necklifta. Operacija i facelifta i necklifta su zapravo najzahtjevnije jer smo vrlo blizu živaca u licu koji nerviraju lice. Također u ovom središnjem dijelu vrata mišići su se malo razdvojili, tako da ćemo ga rekonstruirati sa par šavova da on također lijepo sjedne u ovaj dio lica i to je to. U slučaju gospođe Draginje, ono što sam bila primijetila je da bi trebala raditi na proces proizvodnje krvi i na protok cirkulacije. Pogotovo jer je ipak taj cijeli zahvat na licu. To je nešto i sa emocionalno-mentalnog aspekta, isto tako šok i stres za organizam. Ne samo da ćemo utjecati i na proces proizvodnje krvi i na cirkulaciju, nego ćemo opustiti i mišićno tkivo u licu na fizičkoj razini. Radit ćemo isto tako i na opuštanju nervnog sistema, na hormonalnom sustavu, isto na endokrini sustav. Približava se evo i taj trenutak. Uzbuđena sam. Kako sam se približavala poliklinici, tako je uzbuđenje raslo, jačalo. Tu je, prisutno. Krećemo sa deep line faceliftom i neckliftom. Ideja nam je da slobodimo sve ligamente u licu i na taj način uspijemo podignuti lice. Što se tiče vrata, imamo višak kože i dosta mišića koje trebamo spojiti. Pomalo se javlja i neka onako malo napetost. Nije strah, nego kažem, mislim da je to neko uzbuđenje vezano uz tu promjenu. Mas nećemo izbaciti iz lica, nego ćemo ga otpustiti da ispuni ovu brazdu koja se tu nalazi. To će nam dati jedan prirodan i dugotrajan rezultat. Završni dio operacije nosa, za što ćemo se morati tubus staviti kroz usta da bi mogli pristupiti na nos. Znači kad sve uzmemo, sve zbrojimo, negdje oko 6-6,5 sati će trajati zahvat. Očekujem nakon cijelog ovog razdoblja ipak jednu ljepšu moju sliku. Prošlo je 5 mjeseci od operacije. Željeli smo ispraviti grbu kod vašeg nosa, podići malo nos
i zapravo učiniti vas nos funkcionalni da možete disati, što ja mislim da smo postigli. Što se tiče blefaroplastike, odnosno operacije donjih kapaka, bila jako dobra, ožiljci nam se ne vide. Treći dio operacije odnosio se na podizanje lica i vrata, facelift i necklift, gdje ja mislim da je pomladio sigurno 10 do 15 godina. Sam proces cijeljenja i dalje teče do nekakvih godinu dana. Ono što je bitno je da vam se ožiljci praktički uopće već nakon 5 mjeseci ne vide. Niko ne vidi da ste operirani, nego da ste se samo dovoljno spavali. Gospođa Draginja na svu sreću ima vitku liniju, tako da smo za prvu haljinu izabrali jednu čipkastu, široku haljinu koja jako lijepo pada i naglašava tu njenu odličnu liniju. Za drugu haljinu odlučila sam se za malo boje, pošto bi boja jako dobro išla uz njenu boju kose. Izabrali smo jednu pistacio zelenu haljinu izvanrednog kroja. Haljina na V izrez, bordo, na preklop, jedan kroj koji je svevremenski i koji izvanredno naglašava njezin struk i vitku liniju. Gospođa Draginja ima prirodno prosjedu kosu koja je bila ošišana asimetrično. Tu smo napravili preljev sa silver sjajem da dobijemo malo punoću sjede kose i šišali smo klasičan bob. Sa bobom smo naglasili pramenove koji su ostali prirodno prosjedi i dobili smo mekoću lepršavost lica. Penirali smo na valove da bi dobili razigranost tonova boje i kose. Prekrasna žena, ona fura taj jedan prirodni izgled i uz njenu haljinu mi je više išao jedan prirodni stil make-upa. Kad kažemo prirodni, onda tu mislimo na jednu svakodnevnu svježinu, znači malo rumene obraze, malo istaknute oči i nekakva mesnata boja na usnicama, tako da sve to skupa bude svježe, prozračno, što bi značilo prirodno. To je onako jedan dnevni make-up, mislim može proći i pod večernji, ali uz njenu haljinu i frizuru i opet uz njenu osobnost mislim da će jako lijepo stajati. Makeover mi je promijenio život u tom pogledu što sam puno zadovoljnija, veselija, puno ljepša. Ujutro kad se pogledam u ogledalo nekako vidim sebe, samo sebe zadovoljnijom, sretnijom. Fotografiranje nije bilo zabranjeno, ali sam se uvijek nekako povlačila u drugi plan, obavezno razmišljala o kutu snimanja, kako ću se namjestiti. Sada ne, toga nema. Evo, samo se još moram naučiti radi selfije. Današnji dan, ja bih to rekla ovako, kao da je Alisa u zemlji čuda. Kada uđete u takav jedan butik, jednu trgovinu i imate izbor haljine, ne znaš da li ti je lijepo, da li ti je ugodno, da li ti jesi li u problemu. Inače sam tip koji voli jednostavne stvari, ali opet malo nekako drugačije. A to što je na ovoj haljini drugačije možda je taj njezin rez i boja. Kraći bob, malo odudara od mog stila, s obzirom da sam inače imam ravnu kosu. Danas smo nešto učinili ovako malo glamuroznije. A šminka, ovo je posebno iskustvo. Inače se volim šminkati, šminkam se redovito. Međutim, evo, doživjeti da vas šminka jedan profesionalni vizažist je nešto drugačije. Posebno jedno jako lijepo iskustvo. Poruka za kraj, ja bih rekla ovako da svatko nezadovoljan nečim na svojem tijelu, a negdje u sebi razmišlja o tome da ne dvoumi, da ne dvoji, nekad donese odluku, osjećat će se puno bolje, puno ispunjenije, a cijeli proces u današnje vrijeme nije toliko bolan i težak.